navuga ngo iyi ni intambara y'iminsi 48. iyi ni intambara igiye kuba mu Burundi, nabonye izamara iminsi 48. indi minsi isigaye hari nk'ibintu byabaye 2015 birabandanya bigeze 2017 biracogora bigeze 2018 bigenda buke buke y'abantu batangira gusubiza inkoho n'ibindi. n'amezi abiri azuzura, ariko nabonye 48 abantu bazaba bajya mu myonga, abandi bajya mu ishengera, abandi bajya munsi y'uburiri, abandi bajya muri plafo cyangwa zeke, abandi bazaba bari guhamagarana n'ababo. Connection zizaba ziriho, ntagira umuntu uvuga ngo connection ngo bazazikupa oyaye. Hano rero icyo ni kimwe ndagarukaho muri ubu butumwa, nishimiye ko mbamenyesha kandi ijuru ryishimiye ko mwumva. Icya kabiri, izi mbonisi cyangwa se izi mbonerakure n'imbonerakure zahawe inkoho, zihabwa ubuhiri. Yenda ndagerageza hano mbashyiriremo amafoto ze kuyareba, hano uri buyabone. Zihabwa imyimenyerezo y'igisoda n'iya gisivili. Ariko izi mbonerakure ntimuzitandukanye na wazareno, izi mbonerakure ntimuzitandukanye n'interahamwe. Barasa umwanzi, turi kubasengera ngo Imana ibakuremo uwo mubi, ariko umwanzi wakoresheje wazareno niwe ugomba gukoresha izi mbonerakure. Ni nayo mpamvu nyine turi mu masengesho ngo ntibikabe. Kandi Satani yakoresheje interahamwe mu Rwanda muri 94, ni nayo Shetani ishaka gukoresha izi mbonerakure. Muzazibona zifotoje zambaye impuzu zo mu bitenge cyangwa mu bikwembe, abafise imikanana, abafise ubuhiri, abafise inkoho, donc abafite ibyombo, abitwara nk'abasoda. Ngira ngo izi mbonerakure nukuri ziteye ubwoba, kandi ntabwo ari ikinyoma, ziteye ubwoba. Zifite ijambo kurusha igisoda. Sinzi ko wangisha impaka, bafite ijambo kurusha igisoda. Ikindi, bafite ijambo kurusha inyamiramabi, kandi barica bagakiza. Ikindi, bafite ijambo kuruta Evariste Ndayishimiye. Ni umugambwe witwa ibiswi by'inkona n'inkona n'abakenyerarugamba n'imbonerakure nyine. Ubwo n'ibyo birajyanye. Cyo ni icya kabiri turi bugarukeho. Icya gatatu turagarukaho, ndagaruka ku ntambara yiyadukije kandi iri mu gihugu, mu banyepolitiki. Injyane no kudahuza kuri hagati ya Evariste Ndayishimiye ndetse n'aba bantu b'abagumyabanga n'indongozi. Ngira ngo ndabashyiriramo video mwabonye musitanteri wo muri Kayanza, niba ntihenze, ariko ndabashyiramo video yabyo. Uyu musitanteri ubwo yirukanaga cyangwa agahagarika cyangwa agashaka gufunga umwe mu mbonerakure, ibyamushyikiye ni ibingibi Neva atangaje. Murabona ahantu nagendeye ubwa mbere nerekana ugwaruka ruko gwembo Butare. Murazi ko nagiye mbona musitanteri waho yapfunze umwe muri urwo gwaruka ngo nahagarike kwimba. Jewe musitanteri mugomba nzocangira gute? None ubuko navuze imba ubuzobakora ko ndamwereke. Uwo musitanteri yapfunze uwo muntu, murumva yuko ni jewe yapfunze. Namaze kubwira umushikagaje w'intwaro hagati, inama ya community ikorana iza n'uwundi.
noremesha abagenzi banje muri izo komine 11 ikomine ya Bubanza twarahejeje twaravuganye hariho amajwi bategerezwa kuzana byanse bikunze rero nibaza ko abo turi kumwe tuzokorera mu runani uruba kwitangwi ogoyiko amahoro n'umutekano niho biri rurarasa abazoja mu Karusizi tuzobarasa gushika bavuge bati twihenze twagiye ahatari kandi ibyo rero nibaza ko nukuvuga ngo iyi njyane n'iritiku n'aya mahane urabona nta n'amezi aheze neva yimitse abantu cyangwa se ashizeho indongozi ariko zimwe yatangiye kuzomora kandi bisa no guhubuka mu busanzwe yakabaye yihweza akibaza ngo uyu muntu yakosheje iki ese kuca murenganyije urumva abacukura ubutare bacukura nta muntu ugomba kubatangira ni nk'intambwe mu ishyamba nta n'ugomba kubabaza kandi nindakumirwa ubutwara udatwara nindakumirwa bacukura aho bashaka aho babonye aho bigo bagomba urumva rero niho injyane zituruka ibi bintu rero ni ukuvuga ngo nta rutonde narabibabwiye nta rutonde bifise nta n'urwo bizagira nta n'ubwo bizigera bigira kubera ko neva yiyumvira yakamenye ko bose ari we bajejwe ari nawe wabimitse ari uwo musitanteri ari ucukura amabuye bose ni abana biwe ni umubyeyi yakabaye abiroranye mugabo rero amakuru ufite mbasha kubashikiriza cyangwa kubaha ni uko CNDD-FDD mu buzima bwayo bwose irajagaraye nta jambo riri ku rutonde nta tegeko rishyirwa mu bikorwa nta ntumbero yanditse bakurikiza bameze nk'abantu bari mu mwuka kurebera ibintu mu mwuka ariko na Bibiliya iravuga ngo dukore gusenga kutagira imirimo kurapfuye buri rero bameze nk'abantu bari kukubwira bati mbona kazoza muri 2040 2060 ariko nta migambi nta ntego ntabwo ari byo ngarutseho rero nagaciyemo ariko nawe ubyumve nyine kandi ubazi kundusha giye mbivuga nk'umuntu utahaba utarimvukira utanabizi mugabo wowe ubizi kundusha ninjyane ntugire ngo ni muri aba gusa ntabwo nabo ubwabo bizerana nta nubwo nabo ubwabo bakundana kandi uburyo yamwimitse anezerewe yimika musitanteri amwereka abenegihugu bari inshuti mugabo isasi akanya nk'isegonda ibimushikiye nibi yego mwishavu n'uburakari none ubundi ufite igisodo ufite igipolisi igihugu gifite amategeko urinda ushwana ugaragaza ishavu n'agashavu imbere y'abenegihugu wakoresheje amategeko washaka ukayakoresha utwenga rega hano ntabwo ari ngombwa ngo dushavure ibintu nk'ibyo mukama w'ikigongo umukama aduharire rero mwese bene gihugu bo muri iyi ntara nziza Bujumbura komine nziza ya Bubanza tugira amahoro sangwa amahoro ubumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu hariho abatari bwakubona mu maso ngo hano ugira icyo nawe uremereye kandi abona baje kuraba ari benshi byerekana ko bakwizeye n'ikimenyamenya baje ari benshi cyane kugira ngo baguhe umuhezagiro bize bigende neza bigende neza abahari badahe asa nawe mbona ashiririye basi cyane ndakubona aha nyene nawe wabonyere bumviriza cyane ndakubona neza
mwari mwavuze ngo niyo hahonyora gira amahoro kandi ndagukeje kandi none rero reka ndaguha ijambo ugira icyo ushikirije ababenegihugu bawe. ni ukuvuga ngo izi mbonerakure muzifuza kuzaka intwaro, muzifuza kuzihamagara ngo zigarure imbunda mwaziha cyangwa se inkoho. Izi mbonerakure muzashaka kuzikaruma no kuzikumira, ntabwo muzazishobora. Abasoda muzashima ko ntabwo muzobishobora, abapolisi muzoshima ko ntabwo muzabishobora. Imbonerakure zifite droit, zarigishijwe, zaratojwe, kandi inyanduruko izirimo, igisekuru kizirimo ni wazarendo, ni interahamwe, ni b'abarundi bakoze ku gihe cya Ntega na Marangara. Rura mudayimoni wakoze niwe uzongera akinjira. Ntabwo rero izi mbonisi ziteje akaga, ziteje inkeke, zitanari mu gihugu. Abarundi mwaba munari mu mahoro. Mugabo aba bayobeje perezida bayobye ibintu babinyuza aho bagomba. Aba ngaba bakoze ikibi barayongeza. Aba ngaba bishimiye ingoma y'abahuti by'iterambere ntibibareba. Ubwo bamwe barira ati Imana iduha iterambere, Imana izane perezida uri buzamura igihugu akagiha iterambere. Oyaye bo ngo imihimbiri irasara. Iri jambo mujya muritekereza, tuzabatwara imyaka 500 mwongereho 500. Harimo iyo ndirimbo bayiririmba, harimo abarangije amashuri abanza, ayisumbuye kugeza kuri doctor. Hariya bari barimo bajegeza, kandi igitutsi umuhimbiri, imihimbiri ku bantu bazi Kirundi kundusha, ho kugira ngo bintuke wantuka ko ndi imbesire n'ibindi byose wabintuka, ariko umuhimbiri munsi y'uburiri bw'umwami uri inkone, wowe ntabwo uzi isiguro yabyo. Rero mbabarire, mbabwire, mbamenyeshe, imihimbiri ngo nabakeba. Izi ni imbonerakure zubatse biriya bintu by'ibishyinga, batoza amahera ku ngufu, baca ibitoki mu mirima abantu bakagurisha, batwara impene z'abantu, batwara inka z'abantu mu matongo batwara. Aba bantu baba bafite ibintu biteye ubwoba, batraumatiza imitima y'abantu. Imbonerakure n'akamaramaza. Ariko uwasenze, niyo mpamvu Imana babwiye ngo nimusenge. Buriya gusenga niko kuri bo bakingire, niko kuri bo bakize. Niko kuri bo bakize. Noneho rero tugarutse, izi mbonerakure zo uretse Yesu uri buziboha amaboko nk'uko yaboshye iminwa y'intambwe, akazimya umuriro mu itanura kwa Saduraka na Abedenego na Meshaki, naho ubundi zabamara ntizakwigwa. Barabiruka bambaye ibintu byose by'ibitindigasani, by'ibishara, by'ibyatsi, by'ibiki byose, ntago zakwigwa. Ego rero iyi ngwano y'iminsi 48, iyi ngwano izamara amezi 2, ntambara y'amezi 2. Mugabo ukwezi kumwe kose ni ukwezi kw'amagara asukumwa nyine, ni ukwezi ujya kuri toilette ntujye, ujya kunyara ntunyare, ni ukwezi uryama nturyama, ubyuka ntubyuke, ni ukwezi ukubita hirya no hino ukabura icyo kugutabara. Niyo ngwano nabonye. Ni ukwezi k'umubabaro, ni ukwezi kw'amarira, ni ukwezi kw'agahinda. Ni ukwezi umuntu azihakana,
nyina undi akihakana ise. Ni ukwezi umuntu wese azavuga ngo icyampa nkanyaga amagara yanjye nkabona ndokotse ibi bintu. Buno turi kunyaga amagara yacu dusenga twiragiza Imana twishinganisha muri Kristo Yesu, ariko mu minsi iri bukurikire nyuma y'iyi mburi ni ukunyaga n'amaguru. Urayanyaga n'amaguru kandi nabwo urayanyaga n'umutima. Amaguru ho uriruka ujya imbibi ku Mana zirasa uzirukira. Mbere ho hari intara zafashwe n'izitarafashwe, ubu wayanyaga ujya. Mburira abantu munyaga amagara y'imitima yanyu mwerekeze kuhoraho. Munyaga amagara y'imitima yanyu mwerekeze kuhoraho. Munyage amagara y'imitima yanyu mwerekeze kuhoraho. Kubera ko ndakumenyesha ko ndasabira umuntu waba atwite, koko utwite rwose Mana ishobora byose. Ndasabira uri mu nda n'umutwite, koko nakamara amazi. Rero barundi kazi mutonde urugamba rwo gusenga, mubambure imihoro, mubambure ibiti, mubambure amabuye. Usenga uvuga uti mu izina rya Yesu Kristo tubambuye intwaro zose za shetani mu rusengero, utagiye mu rusengero kwa shetani. Rega ntabwo twe twemera ko abicanyi binjira ngo barimbagure batemagure bangize ibintu ko onye jamais jamais. Rero iyi ntambara umuriro wayo, peteroli yawo, esase y'uyu muriro nizimbonera kure. Utumva ngo abantu ngo bashobora gupfa ari benshi, ngo bazapfa. Utumva ngo kudeta yapfubye ngo n'ibindi bya ekada. Mbaya ko umugenzi uri ngaha w'ishuti iyi kudeta iyiba, kudeta iyiba ninde bateye kudeta? Umuntu ari muzima nta kibazo yigeze agira, ari muzima wibaza hapfa banga, nta numwe wapfa. Wibaza bateye kudeta ko babijyamo ari banga, bahita bavuga tugiyeho yenda we azabikora neza, ati buriya niwe Imana igombye kwajyaho. Kada ingorane ni surprise yo kumva amatwi yawe ngo perezida arapfuye ngo baramurashe nk'akanya nk'ako guhumbya. Aho niho icyago kiri, aho niho agahinda kari, aho niho amarira ari, aho niho shitani yateguye umuriro, ategura peteroli, ategura inkwi, ategura n'ibyo azasukamo. Ayi Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Hano rero nitukubwira ngo nyaga amagara mu buryo bw'umwuka, nyaga amagara mu buryo bw'umubiri, kiza amagara yawe, kandi amagara araseseka ntayogo. Habya rero iyo kudeta iza gucamo iyi ngiyi yabaye swati mu minsi iheze, mugenzi wanjye wandabuye rwose ambwira ikintu numva nicyo. Ntabwo mu Burundi ishyaka ry'Imana n'umugambi Imana babarozi bari ku ntebe. Ziko mu Burundi no mu Rwanda no mu Bugande haba barozi, agura ikazi akajya yihaya ngo ngende uwo murozi, ngo nta muntu n'umwe ngo wampangara nta washobora. Akorora inzoka, akorora ibiyabu byose ari byo kuroga, akahanura ibikona ari byo kurogesha, agatega mu mayira abiri, agatega mu nzira imwe, agatega mu nzu, kararasimbuka, kararasimbutsa abantu akabacuramisha, kararahingisha abantu, abarimisha nta dene bamurimo, nta kintu bapfana batarafatikanyije iyo business. Nagira ngo nkumenyeshe ko shita urahumiwe kiranka, urahumiwe kiranka, urahumi. Deliverance rero, deliverance itangiriye i Burundi yo kwirukana izo mpemu mbi. Nuza kubibara rero hano uraza gusanga iyi minsi 48 aya mezi abiri ibintu bizakorwamo. Nta gusuma, nta kwishuri, nta gusenga,
ni isosi ni agatogo nubwo ntari imana ngo preseze mbabwire ngo umunsi uyu itariki biratangira cyangwa ngo preseze mbabwire ngo ku kwezi ngo ndi feriye nyine ngo ndahire ariko ndi kureba ndebesheje amaso y'umwuka mu gifunga nubwo umuntu aba areba bimeze nk'uri kurebera mu gifunga kibihu cyangwa kibibunda birabegereye muregereye one day urabyukira mu nkuru idasanzwe yego kubera ko ndi siri cyo ko biri gutangura ari mu mugoroba pana mu gatondo ubara apremidi gusubiza hejuru ibindi uhoraho yironkera ikimazi sinaragwana ribarike uhoraho yironkera ikimazi ndi kukubwira ngo nyagamagara yawe kubera ko impwempu mbiri muri Wazarendo impwempu mbiri muri FDLR ari nayo zo ntera hamwe impwempu mbi iri gushaka gukoresha imbonisi zirasa izi mpwempu zirasa nyagamagara yawe koko uhoraho muri uku kwezi rwose harimo ibiri bube pe ntabwo ukwezi kuri burangire bitabaye ibigomba kuba biraba kandi bijyanye n'ubu butumwa turimo no gutaha biraba n'ibindi biri finali bishobora kuba 100% rwose ariko ibyo jewe ndi umukozi ndi intumwa ndi umuvugishwa ntabwo ari njye ubishyikana si njye ubisohoza umukama akumezagirira rero niwitegereza CNDD-FDD nta mizi ifite wibe yubatse ahantu ku rutare ahubwo ni ku musenyi niyo mpamvu ibintu byabo bigiye kumera nk'ibintu umuyaga uhushye bigahanuka nk'avoka iva mu giti icyo ushatse kubabwira cyangwa se kumvikanisha ni iki nuko mu Burundi bimeze nka za nkoko zitora ariko igihuna cyangwa se agaca cyangwa se inkukuma cyangwa se igisiga kikaba kigiye kumanuka kikagwira inkoko nta kwitegura na guto nta kurora nta kuhuguka na guto niko bigiye kugenda rero hano hari ukujuragirika hari ukurangara hari uko abantu bagiye kumanuka bikanga bazamuke byange batambike byange bakore byange bavuge byange biyambaze byange aho hose hagiye kwibonekeza ibyo nakita akamaramaza iyi ngwano uri mu Ruyigi n'uri mu Cyankuzo uri Kirundo n'uri Kayanza uri Ngozi uri Gitega communication ntabwo izavaho ariko umwe azajya abwira undi ati hano niho bikaze undi nabwira undi ati hano niho bikaze undi abwira undi ati hano niho hari ibara niho hari agakura kandi igisirikare nabonye marayika cyambura inkoho ntabwo cyashoboye gukingira bene gihugu biya arebo kesheze ntabwo cyashoboye gukingira bene gihugu kuko nabo ubwabo bari barushye niba haje ikintu kimeze nk'itiro nk'uko muri kubona abadede bavuga ibintu n'umwana atavuga General Ndabirabe nimwumvise ibyo avuga ati ubudandaje mu ntara Kayanza namwe ibyo bintu ntibiteza imbere abene kandi isi yose itejwe imbere n'ubudandaje ngo abagendesha tukutuku mu mujyi wa Bujumbura n'abamotari ngo ni ibitambo bashaka bajyane kuzimu ngo kandi babiciye 2015 igihe habaga imyigaragambyo ariko we yemeza buryo ki ngo ari abantu bagikuzimu bajyana y'amaraso y'abarundi ayo namagambo n'umwana atavuga ngo bamubwira bati mbwa ziri kujya abantu ukabona nyine birabangamye ngo namwe ni muziye bamubwira bati isuka turimisha imashine isuka ntizikigezweho ngo yangwa bene gihugu batabura akazi
ofete neva bamubwira bati turashonje ibiciro biri kuduga ngo nk'ibyo mubimbaza agenda asoma ngo mwagiye mukora nk'uko nkora namwe mugatera imbere nk'uko nateye imbere ngo njye fise imbata fise inkwavu fise inkoko icyo inyama nkeneye ngiyo ibiraya nkeneye fitiye imirima donc buri kimwe cyose aragifite ibyo byabene gihugu murabimubariza iki rero ibyo ni ubwenge Imana iba yarakuye mu bantu kandi mugabo pe byari byiza ariko biranze ariko dushimiye Yesu uje gushyira ibintu ku murongo mu Burundi iby'abahutu n'abatutsi bikavamo hagasigara umurundi w'umugabo n'umurundi w'umugore hagasigara umwana n'umutama n'ibikwerere n'abashingantari yego abo nibo bagomba gusigara kweri iyi ni deliverance ya danje abapastori tujya tugira deliverance dugirira abantu cyangwa amasengesho ari deliverance mugabe iyi deliverance igeze Bujumbura ndogo yangu iyiyo nakayobera bahinga kandi iyiyo nagakura umukama habwe icyubahiro rero hano ibyiyingwano nuhoraho yayirekuye ngwibe kandi vraiment nuhoraho wayirekuye ngwibe ntabwo ari umwana w'umuntu ntabwo ari niyo mbare ntabwo ari Kongo s'u Rwanda ntabwo ari Tanzania ahubwo Tanzania yo izakenera amaboko y'u Burundi kandi u Burundi buzafasha Tanzania sinabibabwiye kandi jewe sindaba muri Tanzania ariko Tanzania n'ubugome bwose korera abarundi nubwo yabakoreye n'ubundi kibakorera mwebwe muzafasha abatanzania muzabakira cyane rwose bizaba nka Israel na Iran nibandanyiriza rero buno tuvugana turi mu kwezi kwa11 ibintu byose byamaze kuba bitegurwa bipangwa n'Imana data wa twese isumba ishobora byose cyubahiro ni icyayiteka reka turirimbane 27 mu ndirimbo z'agakiza kantike y'ikinyarwanda mutabazi wacu Yesu twese tuguhimbaze ni wowe wadupfiriye Yesu mwana w'intama Yesu ashimwe icyubahiro kibe icyuwo mwana w'intama duhimbaze izina rye wari intore za Satani wari mu mibabaro yatubohesheje ingoyi Yesu aratubohora Yesu ashimwe icyubahiro kibe icyuwo mwana w'intama duhimbaze izina rye tuguhaye imibiri yacu n'imitima n'ubwenge kandi ibyo dufite byose bibi byawe mu bwiza Yesu ashimwe icyubahiro kibe icyuwo mwana w'intama duhimbaze izina rye tukwijeje cyane cyane ko kushobora rwose kuturinda no kutoza ibyo twagucumuye Yesu ashimwe
icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama duhimbaze izina rye. Mungu asifiwe sana. Tugeze ku munsi wa gatatu w'amahombi. Umwami Yesu abishimirwe, wowe uri kumwe natwe turanagushimira kandi ubarikiwe tena. Rero ntabwo nteba, ahubwo uyu munsi turayaga ijambo gushima, ijambo kunyurwa, ijambo rumva dutangura dusenga. Tumaze iminsi twigisha abantu gusenga, ariko ubu turinjiye nyirizina turatangirira ijambo ryitwa gushima. Ntushobora gusaba umuntu ngo ubure kumushimira, uguhaye uramushimira. Rero hari ishimwe nukuri dufite ku Mbabazi TV gatatu tugira ngo dutambutse, ariko ni en general nk'umwigisha, ntabwo ari iryanjye personnel, ahubwo turisangire mu izina rya Yesu Kristo. No kuvuga ngo ninjira muri rishimwe turahera ku mwami wacu Yesu Kristo, tumushimire, dushimire Imana Data, dushimire ku bwa Mwuka Wera. Yesu yakoze umurimo uhambaye ubwo yamenaga amaraso y'igiciro. Izi saha uba wibambirwa, ariko hari igihe umuntu asenga, umuntu agakizwa, umuntu akasambana ntapfe, umuntu akica ntahitapfa nawe. Donc ntukore ibyaha ngo bagutera amabuye umengo ngo ni ibisanzwe. Oya, nuko ari amaraso Yesu yavuye. Twere kugira ibintu byinshi tujyamo, na amaraso Yesu yavuye. Kandi nuza kwitegereza, kubera iki umubyeyi atwita agatwita, amagufa agakurira mu nda ye, nukuri agakura, kandi umwana agatungwa n'amaraso mu nda, agatungwa n'amazi mu nda, ariko yagera mara kuvuka bigahita byicangura, agatungwa n'amashereka. Iryo nishimwe. Kandi ntumve, umuntu arya ibyo kurya bisanzwe, mugabo hakaba ikoranabuhanga riri mu magufa yawe ribiyungurura, ibitunga umubiri, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara. Tekinoloji iri muri wowe, abamarayika babikora. Yesu uhari, Mungu asifiwe vraiment. Ubwo ni ubuntu, iryo nishimwe kuba ushobora kuba icyo gikorwa muri wowe gikora. Ariko hari abandi barira muri sondi, hari n'abandi bageze ahacecekerwa kuko umubiri wawe utari ugishoboye. Hari amashimwe nyine tutagira, tutajya tunakoraho, ariko ni amashimwe. Turashima Imana mu ishimwe rusange. Buriya ibintu bikorwa iyo umaze kuryama kugira ngo uze kongera ukanguke, wongere ubare umaze imyaka 30 wowe unkurikiye, guhera kuri 17 hano njya mbibona ko bakurikira uru rubuga rw'Imbabazi TV gatatu. Uhereye ku myaka 17 kugeza mu myaka 65 mwese ndababona ko hano mukurikira. None ubare nta joro nari mutasinziriye, nta joro nari mutakangutse, nta nijoro nari mutabonye amanywa ngo ubone ijoro. Habaye iki? Uzi kugira ngo umuntu aryama apfe hamaze kuzuka kanguke, biba ijoro rimwe, biba amajoro 2, biba amajoro 3, urangiza umwaka iminsi 330, nibyo iminsi 330. Mungu asifiwe. Ese ushaka kumbarira ko Uwiteka atari mu kazi? Imana yarahabaye. Kuryama ukabyuka, wowe ubibona nk'ibisanzwe. Burya Bibiliya ivuga ngo ingabo nyinshi zipfa ku bwacu, uhoraho ahabwe icyubahiro. Wibaze tekinoloji iba ku bwawe, ijoro riraza, erega utariho ijoro ntiryaza. Ijoro riraza saa 11 z'agatondo rigatangira gutaha, amanywa nayo akaza.
erega ibyo biri gusimburana kubera wowe. Mungu asifiwe. Ndukubera wowe uri uw'agaciro, nubwo abarozi batumye wisuzugura, nubwo ubukene butuma wisuzugura, nubwo indwara zatumye wigaye, mugabo uri uw'agaciro. Yego nishimwe dushimiye Imana. Kubw'amanywa kubw'ijoro nta ruhare tubigiramo, tubibona biba nyine kila siku, kila jioni, kila mrango. Mungu asifiwe. Ukaza ukibaza impamvu umuntu ashobora kugira amaso puru y'imodoka irashya tukagura indi, puru ya moto igashya, itara rikazigira, mugabo ufite amaso urebye imyaka irenze 40. Akanwa kawe karavuga kandi ntigasobwa, nta munsi n'umwe uradedemanga, nta munsi n'umwe uraba impumyi, nta munsi n'umwe uraba igipfamatwi. Iri nishimwe turi gushimira Imana nyine. Amezi 11 turi hafi kuyarangiza. Uhoraho ahabwa icyubahiro kandi n'imbere turabanda dufite ibyiringiro. Fite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza yuko izangirira neza. Fite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza yuko azangirira neza. Kirahari Imana, kirahari, iye kirahari Imana, kirahari. Ofete uraza wibaze impamvu ujya mu ndege ukurira ukabona nanone uyivuyemo ururutse. Impamvu wurira imodoka ukurira ukongera ukururuka. Musi hari umugeni wa Kristo, harimo ibanga ry'Imana. Iryo ni ibanga ry'Imana, imibereho y'umuntu amenye iby'iminsi ishize, ntamenye ibizaba ejo. Iryo ni ibanga ry'Imana. Noneho rero abarimu bajya batwigisha siyanse, cyangwa bigisha n'ubu nanjye ndi kwigisha siyanse z'umwuka, ariko umuntu akibaza ngo bigenda bite, bikorwa bite ngo ubwenge bugumeho, abarozi babutiripote, ubukene bushimeho, ibibazo bikubiteho, mugabo umuntu aba agikomeye akibandanya. Ukuri kwamye turacyari bazima, turacyahema. None ushaka kumbwira ko ari indi ubikora? Ni Imana Data. Haleluya. Uhoraho urajya bikanyura mu ibarabara ryabyo, ukanwa bikanyura mu ibarabara ntibisekane, nta munsi n'umwe birasekana nshuti yanjye. None si ukuboko k'Uhoraho? Iyo ugiye kugira pipi, niyo ugiye ku mwanda mukuru, mugabo de toilette, abakora pipi bahagaze, abakora pipi bica, abagiye kuri toilette bicaye, ku mwanda mukuru n'umwanda muto, ibyo bintu ntibisekane, bikaguma biridirije, byidirije, hari marayika ujejwe kubikora. None ubwo ni gute rero twavuga mu mawombi ku munsi wa gatatu dushimiye Data na Mwana n'Umwuka Wera ko muvoma zacu siri class activity? Yesu ari mu kazi, icyubahiro n'ikiteka byose. Rero mu mashimwe dufite, twahuye n'ubukene, duhura n'ibibazo, duhura n'intambara, ariko turashimira Data wa twese ko yabaye mu ruhande rwacu, ntaduhane, ntadute shimboreze baba. Haleluya. Ntaduhane mu bishuko, ntaduhane mu bitwoshya, ahubwo akatugirira neza. Haleluya. Ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako Jehova. Ndiyo Bwana, kwa sairi utukufu Jehova. Hano rero turi muri aya mashimwe, bamwe barabyaye, abandi barabyarwa, abandi barashakwa, abandi barashaka, abandi babona akazi, abandi bagi Burayi. Donc harimo n'abandi twifatikanyije nabo bari mu bigeragezo, n'abandi bafite ibyifuzo bikomeye batagikora amateraniro yo gushima Imana. Nukuri tubafatiye igibuyo. Namwe umukama ubwo agenderera abandi ntabasige, abiroranye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mu masengesho y'imisi 15 tuzunguka, mu masengesho y'imisi 15 tuzahirwa, mu masengesho y'imisi 15 tuzabona amahoro,
mu masengesho y'iminsi 15 uyu mwaka turawusoza, kandi noneho tuzaba b'imbere, koko twaragwanye n'ibyo, duhura n'ibibazo n'ibyo, ariko turacyari kubaguteza iminsi, kubakwimbiye ibinogo, kubatwaye amazina yawe mu bapfumu, kubatwaye ifoto zawe mu barozi, kubakubeshyeye, kubakwirukanishije mu kazi, kubakuririye amahera. Ni abagome. Ariko iyo mirimo yose shitani yakoze ku buzima bwawe, uracyahagaze kubera Imana, uracyahema kubera Data. Icyubahiro ni cy'iteka ryose. Rero dufite ibyiringiro, naho uri igiti batemye, naho bakurwanyije, ariko uratoha, uri bumere, ushibuke mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi. Haleluya. Mbosheze uramera. Kandi nzi neza ko ibi birenge turi gusengera ntabwo bizaba bikifuza kujya mu Burayi, ntabwo bizaba bikifuza kujya muri Canada, ntabwo bizaba bikifuza kujya muri Amerika, ntabwo bizaba bikifuza kujya mu mugabane wifuza kujyamo. Turi gusenga Yesu ashingura karimbi, turi gusenga imihati, imiko, imikoni, bimwe nyine by'inkengi bashinga ahantu ngo ahantu wemerewe kuharenga. Onodi Jezi turaharenga. Shina ragwana ribarikiwe. Rero harimo abantu bakora ikosa, yagera gusenga cyangwa yatangura gusenga ngo mwami Yesu wanyimye urubyaro, unyima amafaranga, ngo wanyimye ibyo kurya, donc agatangura ashwana n'Imana. Ntabwo ariko gakiza kaboneye. Agakiza ugejeje ukora, Mana mbaye ngushimiye, ndabyibutse ibyo wankoreye, Mana mbaye ngushimiye, wandokoye narituye rubi, nakwitura ikimurengezi. Ni ukuvuga rero na Bibiliya iyo itegetse umuntu gusenga imutegeka gushima, kwihana, gusaba. Ntabwo twatambikiriye. Sasa rero mu mawombi turimo, mu masengesho turimo, ugerageze urebe ishimwe washimira Imana, ugerageze urebe ibyo wakigaye, ugerageze urebe ugire n'ibyo usaba. Ubwo rutonde uze kurugira muri wowe. Dufite gushima, dufite kwihana, kwigaya, kwinenga, kwirimbura nk'abafafara. Tunafite gusaba, kandi nawe akaduha, koko azi ibyo dukenye n'ibyo imitima yacu igomba. Haleluya. Rero hano uhereye ku musatsi wawe ukagera mu nzara, ubwira urugingo, ubwira umutsi, ubwira inyama, ubwira igufa, ubwira amaraso, ubwira amazi, ibyo bintu bihite bifata organisation nk'uko byaremwe. Buri rugingo rukora icyo Imana yaruremeye. Ibiri gutatana, ibiri gukata hariya, ibiri kugenda hariya, ibiri kugenda binyuranwamo, onodi Jezi bibwire ngo uhoraho aravuga bikaba, yategeka bigakomera. Nibifata icyerekezo kizima mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Rero uhoraho azi ko ukeneye inzu yawe, uhoraho azi ko ukeneye imodoka yawe, Uwiteka azi ko nawe unyotewe kujya i Burayi. Haleluya. Kandi Uwiteka azi ko ufite inimba n'inzara n'inyota byo kwamamaza ubutumwa bwiza muri Afurika, i Samariya, i Yudaya no ku mpera y'isi. Ndakubaniye ukuri yishapo, wahisemo neza, ukurikira Imbabazi TV 3. Hano rwose ubutumwa tuvuga ntabwo ari ubwo kukubeshya, si ubwo kugushyeshyenga, si ubwo kukubwira ngo urumva ngo oyaye. Ubugingo bwacu buraruta ikintu icyo ari cyo cyose. Ibyo ni ibindimo na update y'ijuru, ni amakuru y'ijuru rimpa ngo mbahe. Bigume byorohe, turabona uwabambwe. Rero turashima Imana, Burundi bwarakenya ariko buriho. Nahoze mvuga inti Uburundi bushobora kuba buri kurya stock
sitoke yo kuva ku bwa Bagaza Micombero, ku bwa Nkurunziza, ku bwa Ndadaye, ku bwande, iyo sitoke buno niyo Neva yakoresheje, ariko sitoke nayo bishizemo nyine, ariko igihugu kiracyariho. Bahuye n'ibibazo abarundi ku rwego rw'uko bari kwinjira mu bibazo nk'ibya Somalia y'epfo n'iya ruguru, cyangwa Sudani y'epfo n'iya ruguru. Ni ukuvuga ngo ariko Uburundi buriho. Na buno butumwa natangaje cyangwa mwumvise nuko mu minsi mikeya tuzaba turi mu mashimwe, tuzoba kuri ya ngoma, tuzoba kuri ya ngoma, imibabaro n'ishiramana, tuzoba kuri ya ngoma. Bakijijwe bazabayo, abasenzi bazabayo, imibabaro n'ishiramana, tuzoba kuri ya ngoma. Mwami Yesu turagushimiye, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Utwigishe gushima, utwigishe kwihana, utwigishe no gusaba. Mu izina rya Yesu Kristo, muri aya masengesho Mwami, uyu mwaka tugomba kuwutsinda. N'ibibi byawe byose tugomba kwakira umwaka mushya, tugomba kwakira ibyiza. Ibirenge byacu byavase, amaboko yacu ashike, ubuvugishwa waduhaye busohore, kandi ibibi bikurweho, ariko ibyiza bishike. Mu izina ry'Umunyanazareti, turi abagabo bo guhamya ko uri umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Turasenze muri aya masengesho, hari abadukurikiye bashonje, hari abadukurikiye barwaye, hari abadukurikiye bambaye ubusa, hari abadukurikiye batagiraho kuba, hari abadukurikiye Mwami bari muri gereza. Jesus, in the name of Jesus, haleluya. Ndagusabye Mwami Yesu wafunguriye Pawulo na Sila, ndetse ufungurira Saduraka na Abedenego, na twese twanyuze mu mpimba, ariko Mwami ukuboko kwawe kudukurayo. Hari abadukurikiye babuze ubwishyu, bishyura amadeni, hari n'abantu bariganyijwe amafaranga, amahera, ariko turi mu masengesho Mwami. Nibyo ntavugiye hano, soma urwandiko rw'ukurikiye Imbabazi TV 3. Uyu muntu urusomere kumusubiza, urusomere kumutabara, urusomere kumuha Mwami. Erega ni wowe Data, ni wowe Mwami, ni wowe mushobora byose. Nanjye ndasenze. Udukaribie Bwana tunakuomba, udukaribie Baba tunakuomba, udukaribie Bwana tumekuomba, udukaribie Bwana tumekuomba. Saina ene ya Baba tenda kazi, 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 saina ene ya Baba fanya nzuri, saina ene ya Baba tenda kazi. Farao mtu mubaya aliwatesa wana wa Israeli. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, niwe wabatuye Abisirayeli bakiza amaboko ya Farao, niwe wakuye Isirayeli mu bunyage uyikura i Babuloni. Ko ni kutabaye igihugu cyawe, ko ni kutabaye ishengero yawe, ko ni kutabaye abantu bawe. Uko niko natwe twigirije ubusa Mwami, tukwakiriye twahagaritse ibyo kurya no kunywa, tukwakiriye twahagaritse Mwami ibihimbara n'ibinezeza imibiri yacu Papa. Bityo rero nyaguhora ku ngoma, ntabwo dugukurikiye turi bijuju. Ni wowe munyabwenge muri twe, ni wowe profeseri muri twe, ni wowe dogita muri twe. Ukwiringiye ntazakorwa n'isoni, kandi ukwiringiye ntazamaramara. Sengeye umuntu wese turi kumwe muri aya masengesho, ahagarara iburyo bwawe agabana umugisha, ahagarara iburyo bwawe agabana amasezerano, ahagarara iburyo bwa maso ye abona ibyiza, kanwa ke katura amashimwe, matwi ye yumva inkuru nziza. Haleluya. Kora ibitangaza Data, ukora imirimo, ukore n'imirimo n'ibitangaza. Turagutegereje Simba wa Yuda. Haleluya, haleluya. Himbazwa Papa kuri mu ruhande rwacu. Ngaho rero Mwana, ni wowe uduhetse ku mugongo. Ndagushimiye. Haleluya. Amasaha arangiye tukuragije nasigaye, iminsi irangiye tukuragije nisigaye. Utubere Data,
tubere mama, tubere byose mu izina ry'umunyanazareti, amen. Ndagukunda cyane wowe uparataja, ndagukunda cyane wowe wakoze subscribe, wowe ukora like no muri comment, wowe udutera intege, kandi mwebwe mutuba hafi ku murango no mwijoro. Salute umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe, nta kindi narenzaho, ibyo birakwiye. Ibindi naho ubundi munsi umukama bahezagire cyane.